Molao wa bofaladi le ditirelo tsa go thapa o tlhalosa ka botlalo gore ba ditšhaba bao maemo a bona a ba thibelang go thapiwa ga ba tshwanela go thapiwa mo nageng. Operation Dudula e dirisitse seo go tlhatlhoba ditlamo tse di belaellwang di thapile batswakwa ba ba mo nageng go se molaong le ba ba leng mono go le mo molaong. Gompieno ba ne ba tsepamisitse mogopolo mo Tshwane kwa ba neelaneng ka lekwalo la dingongorego go ditlamo di le 3. As Operation Dudula and Put South Africans First, we are saying that we are not sharing non-red-skill shops with foreign nationals. Expect them to remove the foreign nationals and hire locals. Seno se tile ka nako e le nngwe le go tlhomiwa ga lekala la mawiga la letsholo leno. Most of our batho ba rona ha ba sebetse ene re na le difeme ko plekeng e bitswang Roslyn ha re ka ba le ntho e bitswang ga joinana le Dudula hore re kgono hore difeme tse ko leng ko Roslyn tse employileng batho ba di foreigners re kgono go ya go ba lata re kgono negotiate le bona please employer batho ba mo hae. Bathapi kwa ditlamong tse di amegileng ba ganeditse gore palo ya bao ba thapilweng ya batswakwa e feta ya baagi ba selegae. We'll have a look at what you guys gave us and we'll discuss it with the Board of Executives. I only have 8 employees which are foreigners, which are legal foreigners. So the 50% that has been spoken about is not the correct reflection. Ditlamo tseo di filwe dibeke di le 2 gore di tsibogele ditopo tse di mo lekwalong la dingongorego. Offense Timo, SABC News, Roslyn.